Kapitan Inteng! Chip, paypayapayan na ka ni Kapitan. Diyak kayat yung masidag kan kuana. Ibaon nak tumanindaytan. Agpasada akpay. Agungot tumanan no saan ka amapan. Si kalangan ti masidag. Diyak kumakayat. Sige man laangan. Siya kung ti umasidag. Kababain mat kan ni Kapitan. Apay ka di, Kapitan. Ni kwarog ti ay ayaba. Sikamat ti masidag. Agpasada ka nung amin ni Chip. Awatam day tayawat ko Nay, kwartamot day ta, Kapitan. Sanga gasot day tatangdan mo. Nay, tangdan adagos. Awan pa'y mo ti impaaramid mo kanyak, Kapitan. Ibaon ka mapan gumatang iti pumadag. Naglakalaang matgayam ti iparamid mo kanyak, Kapitan. Day talaeng. Adang tangdan mo. Aywon, Kapitan. Mapanak nga rodan gumatang iti pumadam. Mala, darasam. Kagawad, gumatangak man iti pumada para ken ni Kapitan. Pumada mo ni Kapitan. Ibaga man tagdigos. Apay ko mga ibagak day tangay. No agungot ngay. May sala pumada to'y nabatain. Gatanga kun Mabitla nga raw. Adtoy. Agyaman na kagawad. Pasilangan manan ni Kapitan tibuok na. Yes! Addan sa nga gasot ko. Yes! Nangalami ti dayta. Intangdan ni Kapitan kanyak. Ha? Tinangdanan na ka? Won, Chip. Sika kumatitangdanan na. Ang di kamat ngamin napan. At dagayam tangdan ti ibaon na. Chip, agpaypayapay manan ni Kapitan. Mapanak sa... Di na kununan. Siya ti mapan. Sige. Sikan ti mapan. Ne. Anya ti mapaspasamak kada kayaw, tagdin noron kayaw. Ni Chip nga main. Ununan nakid din ang mapan ijayan ni Kapitan. Si kalangan rodan ti muna nang ituron kanyak. Ne. Agay ayab samot ni pare intay. Siyak ti mapan. Siyak! Ay, siyak man langay. Ne. Napanay? Apay nga agay ayab ka pare. Ay ayabak da kwarog. Di damit umay. Ay, siyak lang nga inti imay. Tanay, agdindin noron damay. Apay ayab pare. Ada ko mapangibaon na kada kwada. Ay, siya kun ati baon mo. Sa dino aya, ti pangibaonam kanyak. Si kalaklakayan ti ibaon ko. Kahit, man ano kumangay. Ay, kababayin ba't aparay? Ada ayamat babain mo paray. Adamat basit. Sige kiden. Ibaon na kon. Ay, ingka man gumatang iti arak apag sangwanta. Ha? Day talaeng ti pangibaonam kanyak? Katuan. Day tamat lagayam. Asino ti kadwam nga aginom? Ni pare ba daw? Katno adda atin daram akasar. Aginom kayaw. Madamdaman to. Agsyat kami lang. Iso nga ron ang nagpagatang ka iti pumada. Nakapumada akon. Ang aginom kayo pa'y laang. Mabit lang daw ito'y manang. Pampaturan tanay. Agninungak iti kasar. Kasapulan na natured ha. Si kantumot nga may. Apay akidag-kidagan na ngay, Chip. Nagsakit detang ikaskastam. Kita man. Ni tata ba dong timbaon ni Anggal Gaw? Di nakpabasulan Chip. Anay ko. Nasakit ti kasta, Chip. Siya kumatinatangdanan. Di agdinanog talangan, Chip. Karkaritin nak iti din nanugan Sige! Yeah! Ikaw, nagsakit. Saan ang nasakit, Chip? Saan gaya man nasakit, Saan lata nasakit, Chip? Apay ngay, nagsakitin timak. Ngam di ka masaktan. Maray, agdindin nanog matdakwarog kung titanod na. Ngawan, maray. Buy-buya ang matlaktan ida. Live nga action ko naman. Ay, saus,
Agayab ka na iti aganawa. Apay kumaka nagmayatag buya. Sige, danog ang pay, kwaraw! Na, anya a klase ka kagawad. Hay, agbuya ka kay didita. Nagmayat tupay. Boxing alive ko naman. Inteng! Ay na, Inteng, makidindin nanugan ni Kwarog. Amo nga gininom kami ka ni Pare Badong. Ken, ada pag-istoryahan, me, mare. Ni Kwarog kunak, Inteng. Ada ka dindin nanog na. Nangag ko. Uray siyak, mare, nangag ko, mate. Ay nangig mo matgayam, Inteng. Anya ngay nga ruter aramidam. Dayta itan ti question, pare. Anya ti aramidam. Songbat. Awan na. Ituloy ta shot. Nagmayat ti songbat mo, pare. Bye-bye amjay ka anakam, adan danugan da. Oh, pare, question manayin. Anya nga ti songbat mo? Aginom takit di Pare. Ada patindarak akasar inton madamdama. Ay, gaya man niya. No, makaamo ka, Inteng. Ay gapo iti panagin inom mo. Mabaybay amon ti barangay mo. Up! Agsalat ang aroda na, pare. Datamatan dito'y kasaran. Ay, wala. Talagayam. Kanayon ko mga kasaran, pare. Apo, sumalaman niya po kapitan, kinita tabanaw. Ay, umay kayo ta sumala tayo. Sige, pare. Naglaing tangag sala. Ay, mayat mo't lang ti panagsalak. Ops! Opa, ay, mayat pare. Naglaing kang agsala, opa. Ay, nakapumada ako naman. Siyak mo't pare, uray, sanak pa'y nagdigdigaw sumayat lang ta. Madlaw da pa'y aya. Sino kumati nagdigos ka data? Ay, uray si ka, saan ka nagdigos pare? Salakit di. Nalpasan ti ka, sir, pare. Saan pa'y mo't iti panagkun? Apay nga gaawid ang dagiti tatao. Uray data kat pagawi din data. Wan mo't niyagpaisaw, awan mo't ti mading raramidin ta. Isumat. Agsalsala talang mo't jay tinga ti salunan. Kawin kayo. Un garon. Matinsa, pare. Ay, talaga amadi. Ay, awan mo't ti basol ta. Dakas ayat ti agsala. Wan nga raw, saan mo't adakas, pare? Mas daawak na pagawi din data matay. Naa, paulit-ulit mo't tanti, bagbagata, pare. Saan gayam nga amo ni kabadong tar aramiden na? Nukas di amabartag, maray. Ay, wen maray. Pudno takunam. Iso ajak kayat amabartag ni Badungkaw. Sa bagay, uray ni Kapitan. Iso nga iparparit ni Maribanang nga aginawm. Agpadadan akin ni Badungkaw. Ay, isuda pa'y matinagkuyo ganapan ni kasaran. Tidakas na, nabartek daan na pan nakikasar. Iso nga idiadada ni kasaran. Sandan nga amaw tinararamid da. Pinaturog ko ni Badungkaw, maray, tapno mausawan. Ay, kuwan ni Kapitan Tuma nga men. Inayaban na nga aginom. Ay, isukit ajak kayat nga kuyog dado. Ni Badong mo ti may gimatang iti arak ni Titersenak. Imbaon ka no ni Kapitan. Di mo kumalinaklakwan Kasano ajak lakwan ket awan pa'y apulos buhay na manok idingal daw. Anya? Di nakpabasulan atan negosyo lang daytoy. Walang personalan, maray. Nasaya at nakariingkan, Inteng. Ay, nakaturog ak aya. Anyat panagkunam aya. Kung naggapuak ay di barangay hall. Anya ang naggapo ka ijay barangay hall. Kat no nabarbartak ka ang naggapo ijay kasaran. Pinagawid da kayo. Tanagwalwala kayo kani kumparim abadong. Awan malagip ko akasta. Day takot ibagbagakon ka. Asaan ka nga agin inom iti ado. Takasta ka nga rod numabartak ka. Malipata mo dagiti inaramid mo. Ayan ni Kwarog. Apay abiro kam ni Kwaraw. Ay basta. Inururay da ka.
tanaki din nanog ijay tanod na. Aniyan dito mapaspasamak dito barangay tayo. Ay, no saan ka kumaan naging inom iti arak? Awan kuma ti kastoy ang mapasamak. Ay, sikamot lang matkat ti makagapaw. No apay ang napasamak dagitaw. Ay, ayaban na kano ang kail. Ewan. Ay, apailimtig tiro pa. Dinanog nak ni Jipaut. Dinanog kumay. Apay ang nagdinanog kayo. Unaan naggayam nga umasidag ka. Di ani street count. Apay ngamin nga ginin na kayo. Mangmangtod ka gam iti tangdan. No kasta nga gibaon ka. Kituan ba? Apay ngay. Di namin ano nak ngayong baon. Di nak matinangdanan. Nagrigat ka ngamin nga ibaon. Tangdanan nak nga rodita Saan ka pa'y amay baon nawan pandan mo? Ibaon nak kami nun Ay, ba maamin at tanod mo, tamitingin kayo. Apay manayin. Adaman ng basol may. Kayat ka, anaurnos dito'y barangay tayo. Nangag ko ti imbagam ka ni Kwarog. Anya timbagak. Imbagam, akayat mo nga urnosan to'y barangay mo. Katuan mo. No kayat mo ang maurnos ti barangay mo, urnosem pay nga umuna ta panagpampanunot mo. Sakman tinakita mo. Ha, aginom ka pa'y iti arak, sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Inton kwan, di mon ammo ti aramidem. Aramid nga roday ta tinanakman a kapitan. Ay, anya. Sika a kapitan ti rumbeng a pagwadan dagiti kabaranggayam. No adda aramidem adagos. Saan kan nga aginom iti arak? Yes, ma'am. Na, Na. nay, di pa ribadong matya magmagna. Mabit lang Na, apay apinaswitam. Ay, timalaw adagos. Na, anya man ti planom nga aramidan. Aginom kayo manan. Agaramid kayo manan iti pakaibabainan yaw. Mapanak ko maiji bangkag ko paray, tagmula kaon. Ungtan na ngamin ni tuyang kaw. Kelat mata na pinaswitan nak. Amok kahit nga adamanin aramidin ta. Nagalisto ka nga imay Ketuen mate. Amok nga may no anya ti plan-plan wem pare. Arak manin anya. Ay, saanin pare? Ha? Awanin ti arak. Anya ngay nga raw. Good buya kun. Kaya? Win. Ket good buyak meten Ay, malmalwen nak ngamin ni tuyang kaw no agarami dag iti kalukuan. Nga sakit ti mamalo pare. Adapay dugol na nga rod ti olaw. Iso good buyak itan No kasta tumulong kantan nga aglinis iti barangay hall tayo. Nagrugitan kay. Ha? Dati iparamid mo kanyak? Ti agdalaws? Kituan. Mapalin paray. Ha? Sige. Tumulong akto, pare. Good buyak ngaminan kay. Papayaban na tayo amin ni Uncle Kao. Amin tayaw, kunam, Chip. Basta mapantayaw. Apay ngay nga amin tayo. Amin tayo kadikat matangdanan. Wana. Ay, sige, Chip. May mayat no amin tayo, mapan. Tapno awan ti agin no na. Kinawan ti agdidin no ron. Nasaya at nagkay-kaysa kayo di ta barangay kabildatan para iti urnos ti barangay nyo. Ala, Kapitan Enteng, sika ti mangidang ulo. Ala, sige, ditang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.